mfu wakati rako linda tiwani uja nede hujo mvulishia muhishimiwa urahisi wa daula ya Komor al-Imam Azali Assoumani. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwezi watukufu wanzuani, watukufu hema siwa mrudungao arume haflain amzigaru shabaha shinu nito ushahidi wa hema haba ya mzuani wanifanyao. Mjue moja kama juana dendiba. Anunga mina dene ya ulima mzuani. Wengiabo haini babnogu mjofanya na mshukure Mungu ahirenza. Shana nuambe Mungu Mwenyezi Mungu ajale nishinde nifanye zaidi tene kama Mungu abenza. Au kaya Nzambia mti Zambia. Au tsurume kamila tiyo tsaki ya tsao na tsajua. Tundu malezi nzuani nyashukuru ya Mwenyezi Mungu. Kama mzamba kadozi nji ukabanu education rijari hadadwa hauri jihadaya zohelea ngundu asome izo kweli. Education malezi ni malezi yao mruka somo lekoli yoda ilamba hikma Mwenyezi Mungu bakatuti hikmata man tasha. Yardi Mtume sallallahu baukaya alhikmatu dhallatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha. Wange sisomono zinzuani wako hata jehunda ba alhamdulillah ngazin fayu lazimbo yojali ya enema hiyo rishnderi basawe arelewane ukanga simaswamane wala mugozali swali nguna mdehem amba hewa komore na msheleba tarihadu hakimu ifasiri yabo ndokaya mruka hukumdwa itondezo wafanya abonga ndojo kaya haindi ujofanya ngojo hukumdwa nabo zenyangu wafanya ndizo ujua o
akaizongo juo kazinskiri kajakiri shabanga ba urongozi fanyao yamba tukfi sudur ngabo mnamba Fredi ya fasiri amba subconscient ngofanya ndongora hawe jaju wakabalango sifanyo zode zinziro na hizo pia bazi ya hayo domwenshi bazima al-mujtama de societe ikanga harma societe ngawdawena harma wandu yabo ngawena hususan dhamana ranzi rahaw jakana haki idhamana hadani dojoka haki yaho haini namna ujoka huitaha safahamu itimenye haki ya wasaya abokwezi watukufu imana soma ze azarwan asomoze aaza ka inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu abo ekizungu sasa retla lita'arafu njulane wimba bahendo mwana nyando haunda hu ndio lamba mujtama samgwa hibenza unanya wa kweli innamal mu'minuna akhwa ngiyabo ngamzigarisha bashinu ni bishiri marhaba wanzwa notukufu nema wakomoro wansi pia utukufu wanikao zeza manazimu maudimani himilia alhamdulillah ndo imam wa kweli akena katina baka wala dhalin alhamdulillah bage miuka makini kama umra ka usaliza amba ala dhalimin gaja shamro ba amin na ilada asubuhi ay Allahumma hadina fi man hadaita gadashi ay wa afina fi man afaita gadashi ay ashkuruka au ndo wakati balongo lomba mkate beyoto bendo bay kai hodo swaliza sikarja kana nzaya garja jusumbe fatiha na nzaya bange bano mrwe imamu ekanga maamuma shekabati maamuma buiti imamu bange ngamu mshukurioni kwezi watukufu ni mwambieni tena mzirejei fadhakir ka utukufu yansi hatwa nkiwao harma ukale wori tendei african zabaki tareha sido harma yansi inu da harma inu african da harma inu fero kamili da harma dunia kamili baki tareha auka ilade nadi wakoka president wa Union Africaine boke nadi yeto da harenge zamana huladi sabeba o mahariri ende hatwe zamana kumra parumona lado shashiba kauka president wa Union Africaine yakauzungulia haruma ya Afrika harume dunia pia tende Japon tende Singapore ya aferi ya Zelensky na Putin rizungulia ilirunde shawiri na hizo pia maana nasubutina roho hadabuna kama kini kati roha abwana mama gouverneur abwana mama waziri wajoshida wadengezwa maana ni maana jozora ila amani makanio bwa kumori bonge iyo neema rairithi bonsibanu armetsinu geladhimuri zingare jerinko wana nwajuhu bonge amjoka radhi ba nishadhuli sandu wa jazm sulu jana jazba abondo kanzingara sawashinu nubeshire marhaba gouverneur omhono mahawanika heli jina wanzwani na ndolwan pia mabeni bangu mimi ni familia yangu ngabushioni mahamwema wa khairi na baraka hususan unono hususan amani hususan mushiriano rekebazima Yezi mbajali ezabira zenje marshinde rizingare ezabira hauziro rizitowe rifanye zidoka na kheri na faida ya hensi hapa akopa ndiyo kwezi watukufu rinkwene maini Mwenyezi Mungu sha nile mansoma kamweshele babure ghali neema Mwenyezi Mungu harinka shayo ghali
ukaya riumba da sina wandu Allahu khalaqa kullu dabbatin min ma'i basi wandu upia ikamda fanya hila mdure mambula hendeza maudu kawendezao kujuziswa mba mndongo hata atanga wandu amba maudu twakia makai maskini ngerika zinyama ndio karifuma shenema Mwenyezi Mungu arinka karishiderifanya ndongo njema lazima rangale zembi za tukiri rizikorije yuenda mbao tauba ndio ambao istighfar auka enema Mwenyezi Mungu arinka aritukuza ubida da muranzi hautukumbiza mwanadamu yedi ya hamba wala kad karramna bani adama yode nema handan eyabili do usilamu ako silamu ujau kauni kwa mwanadamu habe ha adamu ngehaka umpara yamnike ye risala ya mkoa mjabana nema kibinadamu inude nema nkuu ukole weinu ye risala zabehwa lanzi adamu hatajere Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi zerisala hizo zibehwa ngaba honde bakati wakawzirengo katiuli ngaba homo zirenga wakawzirenga halafu ebonge iyo neema boko haini mandamu lwar masheba de shansi ngelazimu ya ishukuri nanduka yakubale neema Mwenyezi Mungu nduka yadunge izo Mwenyezi Mungu yambandu wafanya ebonge Muhammad no khair kam kwa benze Mwenyezi Mungu jale neema yorishideri zingare sha rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya sha wa an amala salihan tarlahu mfundo wangu kuswai nyumpara FIFA kabasimba tabu daire haba ni mwabienukari ngu wehoze salamu za monsieur le super honorable na mbeza sawu yoto shai ewa super honorable 3S bani milikenizo shukura zahe ede ansomba kuswai ya ukawa ana masalihan tarlahu dukale wenu hoshukuria alhamdulillah mashallah ngamshukuru yo kiri wazungu hamba ukaya c'est nécessaire mais pas suffisant et suffisant ndo kaufanya nongo Mwenyezi Mungu ndo karadhi abondo kaila neema au ni kamdo kaufanyaje hata neema yenu ni shukuri ya keradhi jani kondwa satse wange insihatu ngaljoso pia ni mazala jana ni makao hama wakati Bob Denari akawema raisman rono tunguo wa mahaishiri na mitano kakati kabira mahamine watukabira tabu ya siasa kudeta alhamdulillah nashukuri akaya kauna zangaleza kabiro mahalani harmaze roho za kauroha una alhamdulillah izo kweli ngabondo ila Mwenyezi Mungu arehemu shati sawa na tisa saa tena abudo nisaka enzi yenu Mwenyezi Mungu yanza alhamdulillah yo yanza haka yedi abeha dini Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata yo yanza haka harzingare dini atabaha yo yanza haka ezjiri hunu ula wananezjiru mahala saya alhamdulillah gasaharuma mahala ya sikloni na upepo amona zajiraba wanabona kabja hunu samba kahewe kama upepo kadha alhamdulillah kamdo nanzangali yo upepo ujiru mahala ya saya anezo sikloni zede gazirio kabati hatamba mfano ziruhu abo hata le bavuli ze sikloni ujiri bushin ijiri larinyo ijiri morisi basi zede gaza paruka sawa na hunu alhamdulillah izo kweli yekeneti na shindo juzi wajana viziro sa narishukurie akadwa zalanga reziru mahalani hawezi kujiriho narishukurie Mwenyezi Mungu ajarsaidi bongeleo ana masalihan tarlahu narfanya nungo Mwenyezi Mungu ajukaradhi Mwenyezi Mungu ujuo emana kaobe dunia edeni hunu dukaya rizingari rijeri nko wanu mwajalia wazi watu wanu wakaenda Dar es Salaam wakaenda Zanzibari wakaenda wende somesa hata mwenye baraka nguna mrehemu akausomesa Londro yedini ebonge iyo denema lazima rizingari
Wange emahabira alhamdulillah baada zitabu hizo rija atabaha arma mahabiri ban arjokana mahamengomirar bokunga sarma aman mahamengomirar boko wemra demokrasi alhamdulillah ngari mlazao najale shindiri kunde exame yoka mkobezi dokaze votinga sifanya hao anugwavura nao wavurana sha alhamdulillah ya vote wangu ko yabo hata wajamdu haja hange plus ya wange yone mala nguri shukuriye na ardo kaufanyaje hizo litireje idingoni hamansi za saya hausikitifu gananti mbili wananyasi dema Afrika kamzo hangu fedbenye hana bakaya l'Afrique ya zinti za Afrika zihana demina komedi Afrika si wangu wazima hiyo wazima rulonu ma Afrika si wangu wazima hayanga sina wananyasi na dema Islamu inamani muminu na ikhwa eleo zenongo zijiri usiri zijiri uyemeni zijiri Iraki zijiri harmanti za Kiislamu wajiwa nao hata wefa wangu wala maislama madasi yeziri Afrika jiru Sudan jiru Somali jiru Edese Congo jiru hananza Afrika yendeda haweza tunga zenongo zila zijiri wiho ekaisti hunze nungo hizo ekayonde daki Afrika sima Afrika ekayonongo ya hedini sima Islamu bahi zila nazirisome abudo kahaini wakati ritwe fatha Mwenyezi Mungu ahafadhu wanangasi wala sa Mwenyezi Mungu ajalenzia hii nurendelea haundu kamwabeti yabo mbahibenza al-Fatiha namnejibe al-Fatiha yokiri shakunaomba al-Fatiha yambeipuhe kuna ushinda abe al-Fatiha le papailisi kuna ushinda al-Fatiha le frapalisi kuna ushinda ojorengalebwe al-Fatiha bahiru katijosi abe Fatiha lazima idungane na najibwe dezitendwa wange wazi wa jamani wa independence Mwenyezi Mungu arehemu wakana haki akangaru nao ka emahajana naya wakolo wakabanu basi kabata tamba mfano nezengo rafanya inu mahame kumitsa kabata mfano amma bioni nyuma zala leo kasira lwajuzi wa Faransa warenge ntinu basi rijabanu ila ka 73 au 70 kabati nzia kaula wa moroni da mala satse cha moroni ba duba tukamati shawa kaujwa account do hao kaujwa kaenda zane manatufanya mageri ijawa zio hatu wanyoza mana ngaru wa shukuri yao akaharuma ukale wenu haini mdakana dhawano katiula hatodo jiuzis ebara mduka utulan sudai haila instability yaka sha alhamdulillah ni mbashindi bila belahari independence johari hajate demokrasi taki hajaha kanza afanye development warupia ni mbaka kanza afanye zahahe shawala wakawa hara sha alhamdulillah si sabaha babale stabilite inu de mana resubuti urambe plan mwendeleo d'ici 2030 na emergency hiyo miuza bakaduzi kamzire jay magoloara mbiaka Paris n'est pas bâti en une journée kabati ntiko wa harma usiku zima au ntukume au ntujana au mahaa iyo ngeronga wakati aka singari birao shainsinge baki bagibana emergency rahamba dukarsa ne fajir shawireti zinambao nguzo zinabaka plan zinambao projet phare projet structural rihensi nguzo hizo owaneka waja wajiwalikeze kamgobeti yule mana kwa haini mndu narengele funvulae alhamdulillah bija wananje 2016 randisa 2019 de Paris nder para wananjasi wajiwar saidie covid hajari plombe sha alhamdulillah ranzu 2022 gasarmezia hamadeli mahamba zahamba ngabumona wazijiriu abondu kale wenu ni mratu fatha ni mratu ele funvulahe ni mratu ele funvulahe haini zafanyiwa yajwe kazi la zifanywe dunia idawula yabondu kakwezi watukufu na msubuti
Mabiwana nyasi richosi ya sanzima da sinao. Kaiparejo hitami ya maudu kamgwa benzi. Yala banu hata sima ukateka utilwa njamba ukaya mji fulani kwa janivoti mtite pare yabo. Njazamba. Ila hatu sontipi. Universite rafanya njamba rektor ukagorengo wandu haini mdo opoza utimdenge. Ribwaze la pitali ununzuani. Zibulwa mali, zibulwa ngazija. Kabati mdo ponda la pitali baka kutsura ngwa baweti mdu wa serse. Basibanga bonongo zinza he daula. Wengea baka ushindi utanganya harifanya ala khair. Sheka kujashida zifanyiwa, utirenti mdu hazimenye, hahutanganya hada ine mdu mbenyeze nungu hizo. Juka ila faida ya he daula. Olado anukwe bakhti yazifanye, sha faida ila ya he daula. Wengea waze nungu za Tanzania tabahenu, ibaki dhamana hanyu bokomori pia kaleno mzibiri liye pati jondo bo jazmenye haule wenu kaze dega zimenye hao na kabula serikali wa mbilwa yene mana kajuzi rahanti harumai mamer timambia monsieur le grand-mère johando hone bo grand-mère ono anisiga jajaba nubalu ya abo jokar nge place ai anisiga jaji balaba hai mamer nganye haziyo harume mabavu rifanya plan comme mereja ramba babu fulani nganzo fanya ngo fulani resistance yani shani mameri ahele bavu na mjamda mbiye baraza ngozila gazafanya heli lazim zijiri 3 miliyari za mapesa rinkandwa afanye pare basi kamda abiri abufikira mbana watu utamba mtsanga akandwa bale matso warike mapesa wende zao shaba leo ngazao haini projet yo kaukarma bavu e mameri ile magardien mangale projet ngefanyi hao ketufanyi hamabe e kama udurija ngabo mndu habitation ngabo mabadiliko ngimambe ka bale projet ila ijoka kairi ngerenje za nugo fulani abotima mbia gouverneur Zaiduna na Ibrahim na Shamila kalewe inu ze khutomu zahanyu ngizo haruma epese ze khutomu zahanyu ngizo haruma epese yabwe pese i definisse ze projets za hezisiwa shawe yobo gouverneur gojuja subutambe kam monsieur le président ijoka kairi ukaharuma zenzera kandar fanya engerenja nzafran kabatimbata yodi ambao evaluation yodi ambao amélioration ya kaleo katra kawanzi 2016 2019 ngabo ndongoza jira haba za tijiro kati wageka leo gouverneur sur le terrain ujahura mbia uka e projet ila oui sha engerenji zambabe ijoka khair kaba tazabata yodi mana kabanga nzora nzile wele ma gouverneur ne mawaziri mfanyi hazi bazima waziri wa msomo kati joka ujanzwani ngazo gouverneur ya jwe kango jonzwani umwambie program ya haho yekucho hudunga hakujo designemba hudunga wala directeur régional wa mhansi bo ministre shaula collaborateur direct wa gouverneur wa heshesiwa kabange ekarta ngani hawazima karjosh darwa sweli parce que ari l'unité fait la force datanganye karjo wasweli kweza tukufu yabo mareza mbabanu amumbesho marhaba nyotipia u aminifuanika ni namna mahimodi ngoni mwakamba amin samdo karada mareza mbabanu aritowe hadzina la hanyu remerciement spécial cha docteur ambade madoktera lahamba secte ya madokteri de manakaba de madoktera cha mima mjambade ma militaire amda bade ma militaire ebenge shabala haka na haka mshele akayaze aya rambilo kaya wala nabluwakum bi shay'in min al khawf basi khawf soti pia so do fikiri bunduki kafsha bunukidi
shamuno covid hajabanu hakamjuma bunduki ngewane majeshi kweli ngambia zao nezi bunduki sha emaduktera wanu no majeshi amandanyi anu majeshi ndananyu majeshi wawili akawanu wo prevene wagerise nito gerise bahi kamtushila ma prevene bongo wanu majeshi wa kweli maduktera wanu waudo wandu waili ngabo wararu njo mvumbua woko ekamnungulalo ndwambio wana na madamu utilenge telefone a partir ya minuit mido jorge telefone kabati doktera jos buta baju ba telefone ya badeka alhamdulillah gaja huna ba credit ya tarume telefone zengo sa hauje shabe kangu bawe telefone ya ha lazima wikearo uje urege telefone abo kutusiuha labonga sinwana ngasene wa hema hakama mshele sitododi waza shabale amania hensi wala bekina amania hensi bahaka mango pande huo wore mama wenji wa dazida tatatata sana amini ukaya ngwafanyo hazi ngwahibenza sonsi pia kartu fanya hizo akumurwa jwanza wonsi pia atungufanya mbabi ngwahibenza rijohanza leo mahakama kadha shanga mwambioni ukaya tisoma ni kuswai ka sharia sha kweli jima de sharia sha Qur'an ezadunga bala zilazari ya ndo hansi yabo uwe mahasho le kamrumia hizo mahamba dekeza hamba zifanyiwa ikajwa kazi kambi wa ndo badili mangebanu tisoma ukagabajahe ya sharia shi de stouru milwa shenda sharia shiru milwa o isho de shema sikamara mbao Singapore yonsi boko sawananzwani bano 400 km². Basi classewa 5e puissance financière du monde. 45 km². Tikaiho ne premier ministre Mwatimozisa ni ke secret eufanyaje mnatsi mtitama ndawe zabanga mna siwazine eshabili bani hawewe ufanyaje hata kawasule banu amba jokahunla haja na titwali yesu ala nziro shamfikiru kayanti ganzo ndogo mbili ganzo uvamana wayamba leader ganzao des lois et les faire appliquer abakaze ngo zozo mbili ngizo yensige juba sawo sha odiroli yo hindi odiroli yo ndo kaba hai ne malideri kwa bati amahale akalo katiri tsabu harulo atuto bala nga muno kutsotendea batuli mdungu rekaso bara kaja soma wala leader naturel hale malideri wakarma zensi orongwandu zio tudasa komla kasuba tanzaji abahaza jirimbi zajili ukajaba hao msombo wenjeza haini mkutanza kari ya lideri lasina doktora majana maili erdoka hunde lideri harma doktora tuko fanya jimde ya lideri harma doktora wa shabo za buizo pia kabati shawiri tondoka wanduwa tsunguwe lideri basi ababu wato lideri ujempoze shanari mtsunguwe lazima ba uvoti abamnatsi jasimtiti ngwahibeza kanjoji hadaya sakumrujera hadaya ngarujura na usonzipi abantu kanzari mvoti leto jua kaunanzo hadaya haula kweli hela jibali armensinu hashidi hafanya kozinu afanja ujofanya sinu abom somala nurishema shile sijono do frana harmaze partinga jula dao kabati mtujo mananya maudu 2029 kavyo kama kandida wangabi ajoka ukaya harmaze voti wa mzwani chano tipia sonti pia rasiga jula nao bange bati kedeba na ndarmaze voti namnugana haki shale roinu na bia zenungorafanya tarawasuli banu ngalfika woi kartu ze fatiha gujoshida wasulishe kamwa benti aya ma des lois et les faire appliquer c'est rachimi lao basi monsieur le président sur mes peines de mort hale ekari hukumu mru
si umti amakula de la mort rifanya 3 mois nori wone ka eske hukuma ile rindo ritsimwe bure basi rijaba ngartongo mtabo mfuma bili rimexecute tabeza jiria amba impression rifanywa ni wa American ni ma European no rupia rifanya uze pression hizo pia kamtimma sa remuma utawe ina mdere zamba the population waono ka esharianga shimulao sa kasi adapte no wakati hunu kawatsimba tabu yote de Qur'an ngadojo ubadili yabole inu kwezo tukufa komori rija hara system ya bao voti katsama ufaume kasama voti sider tungwao basi lewena katiriko kautungwa mundu arengezwa mana rekale unungu ko chef de village rekangu ko maire rekangu ko gouverneur rekangu ko president na refikiri ndonondo baula ngari monti ubala mahamitsanu akale undu na mhansi yabo maudu mdu mto badikea hundu mgangitsuo mahala tsao mgangi mhu msumvumbuwa sina mumuono kama mkamba hinda ngawe banu bomgangi Abdul Sayyid ange banu tumuona besa tawa Abu Ashrafi Rademru yaka kandida hayeche batuka kandida wabili ndai hayeche basi mtujando akahumda nsuza zimwendeli Abange kwezi watukufu abara nzaba hainu nganzao lewe haini mrangezo mana hae atajeru wasuli rais wa daula ni mrangezo mana hae aka izoza mana rankiwa garjo huzisiwa bagi hali hiyo kamgwa benzi majale huzisiwa rejibu sikina khairi na sikamgwa benzi wangi abo wanama maduktera amzijondo nondo akatfanaza minanyi azoka tohe covid rokato he kolera shamono kaya baka sila malata ba militaire ntokada minanyi bazima banga polisi wananya ntujwa mu mpere ntujwa mu mere shabo si wananya bange ngari mshukrani zandu kumfanyao atajenda baha na leweze centre rabua gar amine kaya emapesala raura toa sisi raura saidiwa ondo saidia kwa navjitu anaduka lewenu le faida zimudea anaduka lewenu wandu wajoka wawade wahunde wa unanobanu lewene mapesa ndo watu wao wende bushini wende mahala yo Dar es Salaam pia mapesa menji ndoe ndatsena nguturije na wade kafina unono hawarejele likiesi wange hariwa mduko bai jwanza lewenu rishinde rikina mabo autonomie sa autosuffisance alimentaire sa autosuffisance sanitaire fanyezi fanya timabiani masufidhin kaharaka elmarufuri fanya aurije hubo maduka mgwabenzi na mangalie ezenso ngariko ondwengi wakoru hahindi na magareze mbade songo wanadamu wa rohau hawinji hizo privilegie hunu ngwahibenda kwa tindo shida jitoshi alemu kutoka Faransa ende Markani da fanya suha akamarkani ende shini akashini ende shapo mekana shida jitosha sa rijokaya zembade zinu gizo zinji harumenti ya hatu abala male ori zintebe prioritaire ya ukarunde ekipma rimure maduktera loko wa formewa ekawa ja formewa wartahiwando wajar saidie shari formewa na hatu wajua ringezo mana hizo washide wajiringezo mana abo zahe majeshi alhamdulillah ya amaningiyo aboda anyere mapolisi ngafanya hazi njema wange garambishira marahaba zingara shoba shimtena rambe umahaunu wajuru bila khair kam gabenze sha hususan umnikeni nchida za kazamana hizo mzifanye namna boku garjuka fier mzifanye namna boku karuna jitwa shari ke fier kam gabenze mfanyao lewenensi hatu harume amani salama rishinirjwe kale wenu haini mranzo ajafanya hazi hunu ge makini yaka upande wa amani na usalama kawasimbatabu ateje undaba alhamdulillah haini mraja hunu msobe hadisi hiyo wazardaka hoyaji amonauze betolizi fanyao na kadha na kadha wala pia ngwa jao haukaya hadani mrungi haruma amani izabirido ka mashababi fanshauri hata leweinu rimformeni lewenu mratijahunu ngufanyu hazi ahe hadi ngwa hazi bonze yache shahunda ndo hazi banu yarumi afanya hazi hiyo rishileru wasuli kamgaweze atwa katiri jo ujirenga dhamana
préconception, réalisation, Hamara Saya, bonne et heureuse année. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.